Nedeljama je javnost čekala bilo kakvu vest o Mini Kostić. Pevačica je krajem maja primljena u specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević i otac su njeni pratioci pratili svaku objavu u potrazi za znakom da je dobro. Sada su se konačno pojavile prve fotografije snimljene nakon njenog izlaska iz bolnice. Mina i njen verenik Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, pojavili su se zajedno u dvorištu ispred njene zgrade, prvi put otkako je napustila kliniku. Ali nešto na tim fotografijama je odmah privuklo pažnju svih koji su ih pogledali i to nije bila reč o paru samom, već o jednom detalju na pevačici koji se nije moglo prevideti. Promjena na njoj je toliko vidljiva da o njoj danas priča cela regionalna estrada, a mi ćemo vam u nastavku objasniti tačno o čemu se radi i kako je do nje došlo. Da bismo razumeli zašto su ove fotografije toliko važne, treba se vratiti na sam početak. Mina Kostić je regionalno poznata pevačica, čije je ime u posljednjih nekoliko mjeseci nažalost bilo vezano uglavnom za vest o hospitalizaciji, a ne za njenu muzičku karijeru. 31. maja Mina Kostić je u pratnji policije dovedena u specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević. Razlog hospitalizacije, prema svim izvorima koji su pratili slučaj, bila je ispoljena agresija i teška anksioznost. Niko od medija nije zvanično potvrdio konkretnu dijagnozu, a reč je samo o opisu stanja u trenutku prijema u bolnicu. Mina je na lečenju provela oko 23 dana, period u kom je njena porodica ostala gotovo potpuno povučena iz javnosti. Pojedini portali su taj period opisivali manje precizno, kao kraj juna, ali precizniji izvori potvrđuju upravo ovaj datum. Tokom tog vremena mediji su prenosili razne, često oprečne informacije, a obožavatelji su mogli samo da nagađaju kako pevačica zaista izgleda i kako se osjeća. Jedina osoba koja je redovno dolazila u posetu prema svim dostupnim izvorima bio je njen verenik Kasper. Dolazio je svakodnevno, čak i u danima kada javnost o tome nije znala ništa, i upravo je ta posvećenost, prema rečima ljudi iz njihovog okruženja, bila jedna od stvari koje su Mini najviše pomogle da izdrži ovaj period. Negde tokom tog perioda, Kasper je na svom profilu objavio i jednu raniju fotografiju njihovih spojenih ruku, uz poruku o tome da prava ljubav gradi dom i prave vrednosti, dok lažni status ne znači ništa. Ta objava nije ista kao ona o kojoj govorimo danas. Nastala je ranije, dok je Mina još bila na lečenju, i ne treba je brkati sa novim fotografijama iz dvorišta. Upravo zato je njen izlazak iz bolnice, koji se dogodio 23. juna, izazvao toliko interesovanje. Konačno je trebalo da se vidi u kakvom je stanju i da li je period koji je ostavila iza sebe zaista bio prelomljen. Kada se Mina Kostić pojavila pred bolnicom tog dana, nosila je crnu haljinu, kačket i naočare. Kosa joj je već tada bila primetno kraća nego što su je pratioci pamtili, ali tek su sljedeći dani trebali da pokažu pravu razmeru te promjene. Novinarima koji su je čekali ispred ustanove uputila je samo nekoliko reči. Odlično sam, dobro se osjećam, rekla je kratko, bez dodatnih komentara i bez zadržavanja. Po nju su tog dana došli verenik Kasper i njen brat, koji se u izvorima pominje pod imenom Milan i koji je tokom celog perioda hospitalizacije ostao uz porodicu i podržavao sestru. Kasper je, kao i tokom svake posete pre toga, bio prvi koji joj je prišao, a zatim su zajedno, u tišini, krenuli prema automobilu koji ih je čekao. Fotografije sa tog dana pokazale su pevačicu vidno umorniju nego što su je pratioci pamtili iz ranijih nastupa, ali istovremeno odlučnu da krene dalje. Atmosfera oko nje bila je tiha, gotovo oprezna, kao da svi uključeni žele da joj daju prostora da se prvo navikne na slobodu, pa tek onda na pažnju javnosti. Nije bilo izjava za sve medije, nije bilo dugih objašnjenja, samo jedna rečenica i jedan odlazak. Niko tada nije mogao da zna da će prava promjena, ona koja će zaista privući pažnju cele regionalne estrade, stići tek nekoliko dana kasnije i da će doći u obliku jedne sasvim obične fotografije iz dvorišta.
Nekoliko dana nakon izlaska iz bolnice, Kasper je na svom Instagram profilu objavio prve zajedničke fotografije sa Minom otkako je napustila kliniku. Snimci su nastali u dvorištu ispred njene zgrade, u sasvim svakodnevnom okruženju, bez stilizacije i bez nastupa za kamere. Uz objavu je stajala kratka poruka. Volimo vas, napisao je Kasper, obraćajući se direktno svima koji su pratili i brinuli za Minu tokom posljednjih nedelja. Na fotografijama se par grli, a Mina deluje doterano i opušteno, sa osmehom koji mnogi pratioci nisu očekivali da vide ovako brzo nakon svega što je prošla. Ali baš to nije bilo ono što je najviše privuklo pažnju. Pevačica se na novim snimcima pojavila sa znatno kraćom kosom nego ranije i upravo ta promjena je postala glavna tema razgovora među pratiocima tog dana. Komentari ispod objave ubrzo su se napunili pitanjima, pretpostavkama i porukama podrške, a slika koja se ponavljala bila je uglavnom ista. Mina izgleda drugačije, ali izgleda vedro. Za mnoge koji su njenu hospitalizaciju pratili iz nedelje u nedjelju, ove fotografije su bile prvi pravi vizuelni dokaz da se nešto u njenom životu zaista promenilo nabolje. Promjena frizure, koliko god mala mogla izgledati nekome ko priču ne pamti od početka, za njene dugogodišnje pratioce nosila je sasvim drugo, simboličko značenje. Novi izgled, za njih, predstavljao je i novi početak. Pojedini pratioci su u komentarima pisali da je ovo prva fotografija na kojoj je Mina izgledala potpuno opušteno još od prehospitalizacije, dok su drugi samo ponavljali da im je drago što je vide nasmejanu. Nekoliko medija u regionu je odmah preuzelo fotografije, a svi su bez izuzetka kao glavni detalj u naslovu izdvojili upravo njenu novu, kraću kosu. Uz fotografije, Kasper je dao i izjavu za Pink.rs u kojoj je objasnio kako se zapravo sve odvijalo posljednjih nedelja. Super smo, rekao je. Mina vas puno pozdravlja i zahvaljuje se svim dobronamernim ljudima koji su uz nju. Zatim je dodao da je bilo izgovorenih demonskih optužbi bez ikakvih povoda, ničim izazvanih od Minine i njegove strane, i da sada samo želi da uživaju u miru. Ova izjava je za mnoge bila potvrda onoga što su fotografije već nagoveštavale, da par želi da ostavi teški period iza sebe i da se okrene onome što im je zaista bitno. Reakcije pratilaca bile su preplavljujuće pozitivne, a poruke podrške nastavile su da stižu ispod svake objave koja je pominjala Minu i Kaspera tokom sljedećih dana. Mnogi su istakli i to da je upravo Kasperova podrška, vidljiva kroz svakodnevne posete tokom hospitalizacije, jedan od razloga zašto je Mina danas u stanju da se ovako pojavi u javnosti. Drugi su pisali da im je drago da porodica i najbliži ljudi stoje uz nju, bez obzira na sve što se pisalo i pretpostavljalo tokom prethodnih nedelja. Vredi napomenuti i da su se ranije, dok je Mina bila na lečenju, u nekim medijima pojavljivale i razne pretpostavke o tome šta je tačno dovelo do hospitalizacije, kao i nagađanja o odnosu para. Te pretpostavke nisu zvanično potvrđene, a najnovije fotografije i Kasperova izjava idu upravo u suprotnom pravcu od tih ranijih priča. Zato se u ovom videu držimo samo onoga što su Mina i Kasper sami pokazali i rekli, a ne starih nagađanja koja su izgubila smisao u svetlu novih fotografija. Ako sumiramo sve što znamo do sada, slika je jasna. Mina Kostić je prošla kroz izuzetno težak period, hospitalizaciju koja je trajala više od 3 nedelje i izlazak koji je obeležen jednom kratkom, ali jasnom izjavom da je dobro. Zatim su stigle fotografije iz dvorišta, fotografije na kojima se, pored ljubavi i podrške njenog verenika, najviše ističe jedna stvar. Nova kraća kosa, novi izgled i osmeh koji govori više od bilo koje izjave za medije. Period koji je iza nje bio je nesumnjivo težak, ali ono što su posljednje fotografije pokazale jeste da Mina Kostić sada izgleda kao osoba koja polako, korak po korak, vraća kontrolu nad svojim životom. Upravo to, više od bilo kog detalja u izgledu, jeste razlog zašto ova vest toliko odjekuje regionom. Da li je ova promjena samo frizura ili znak nečega dubljeg, vreme će pokazati, a mi ćemo nastaviti da prenosimo samo ono što se zaista dogodilo, bez dodatnih nagađanja.
Pretplatite se da ne propustite čim stignu nove informacije o Mini Kostić, uključujući i moguće vesti o njenom povratku muzici i novim nastupima.